angki dang na re ning nang liba wat sarang hiba bikha cha diging shulam kanyang aning si jare chingyang hiba mapapa bikha ira trung shibulonggo azara nolom acha ira nanguko hajaning dang aning si jare ati bikha ki kya abadong ba na sarang ba yu yang ira himalare abadong barana masacharong ira lasiging tabajang ira de chodang na yu tu ira na yu chinong liro abadong ba sarang hi ku na chengyang ira personally sarang ba na yu hi na ira de chodanong na sarang ba kela ira akang ka ku chujo abadong ba lang na ba ko amna amasa Holy Spirit ira na invite sa Jesus ning la du ira na tangki dang na rewa nalam chore du chang amen chengyang ina peace aptachi isana nguchi artung nguchigo atartung chogo atartung nguchigo tangi lasiking ayong lang naying kadi maling bomde aya abda chikadu chatale abda chikadu khengyole abda chikadu male i abda chikadu male ta isana maling de yonong maling de palu de yonong ko hajaba abda chija haja express haba yokaduma ta haja nanna inna apo gilang chata ba lango khadulile chingyang hiba bikha Christmas adeling mo akiche dulile Jisu Krista limiang apta chi janong ego rore go isana atrong bi yuchigo ko hiba Christmas ayong isana yuchia lego yuchinong ba lile azingda chokirana Isaiah pamchi lang narana atige lang Isaiah taku tharo lakigo hajaba Bible yukya apam kide ina hajalana khadu khechengere Prince of Peace. Abadong baza yang cha atachi chabong yang chare ko jala izaba azingda chola lile ko hiba abda chiningdang ina chingyang ati isade changdano ina troche ba azingda choja Johan Tharemaya ara makebatangi John chapter 14 verse 27 ina narade abdachi yobajare Inna ipu abdachi narakyang chare. Inna hata limina chacho kyo machare. Nara talongri ko tawa ko tatra. Hi tsarang bana api disciples api monodi de yo choba ko chinyang hiba yuna isa apam de yore. Inna narade abdachi yo bachare. Inna ipu abdachi na ipu zarang bana yore ipu abdachi narakyang chare inna hata limina chachokyo machare inna narakyang chaba abdachi hila limila na nguba limina chaba abdachi bisi ma ta inna ipu abdachi narakyang yo bachare ko hi yode zarang bana monodi de nara lasiging ayong lang abdachi ina yo bachare lasi ayong lang abdachi yo bachare nara tatra nara talongri ko tawana tuno monodiza limila Jisu Krista jinge limila za nguchinong go linong cha chona ngi zara yola za linong go nguchinong cha chona alongri za ronong acha za ronong awa za ronong tangi hiri shikela talongri na tawana tachana makanyang tadamna tuno ina nara kyang aptachi chako jare yokbo jare go na yona lile commentaries papa dila in the refer to kidding de hiba peace ko keyoro hiba what hiba worse la hiba azingda chola ke traliro hiba hiza zarang bana hiba is a Krista chana gift chi yakaduli le gift chi ya jarabai ko hiza amakang chi ya jarabai ko hiba chi ya hiza maling kang jarabai nara amalong kyang nara kuki kang nara lisho kyang dama ta maling hang jarabai ko hiba gift ko free of cost na jarabai ko hiba peace ko yoba adachi ko yoba hiza Krista na jachoba chiye limi na jachoba ma ko la hiza one of the greatest gift Jesus left with his disciple was peace zarang bana chiyak atiu ba ko atsau ba the greatest gift disciples tining dang yoba jaba za tu cha jo peace abdachi yoba jaba ji chue abdachi hining dang chengyang isana ipaning dang chodara bai ko yuchira bai ko hila nara talongri na tawana hila azingda chola nara talongri tawa ko tatrana ko yode limi hila ibayo
ina limi yo kyo ma limi ina haja limi na chacho kyo machare go yo de ang limi yo beast the world beast depend on outward circumstances suro ai chidwe limi la peace la kode when there is no war maliro fightings maliro yakataba redaba maliro na peaceful le acha hazada shila peaceful le ta chunging na kode yapata digera na rodaba digera na makayang daba yu charora nang la kukila ahongla litrola amalongla yuchola kode chunging na kada manaza charona peace of vanish sapire kode mayapataro makadaro maladaro hazada shila bise ko limila ta chunging na kade nang tunang kadu ropo hala hazada de peace changpire hazali limi yo bise tangi hila jisu kristana mono didi yongya bako isadi yongya baza apina chapa peace hila war sa ronge kada sa ronge tu sa ronge le de apta chila linong ba yo peace yo choba dile ko hiba peace to Krista sana yutsina Krista lasiking lamnong abam na kachora nang la apiza bis la lino alang thare rong ya apina za tumacha ko chinong ya chinong amanye shida bas rong ya apicha apta chi Krista yo apta chi za liraza macho menong macha menong manguchi menong matranong maring nong malam hanong ha za yoraba lile ha che go Krista na monodi de yode inna narakyang ipu apta chi yo bachare go tatrana masimalana tawana talungrina ko yona lile yutsiradi lasking ayong lang ta chin linong ba isa chagele ko isa chagele ko de isa na Krista anna amasa Krista lasking la settle cha chanali sora nang la lang thari ronge masimasamre matare maringre tunu na I yuchela lile mado yuchela lile mado lambha ba trapa ring ba hirizang yuchela malima do isa Krista za yuchela siking la maliso chon shechira bai ta sara Krista zorang bara anamasa zorang bara yuchela sila settle sa sorna arale de peacefully lego peaceful hi khade yang chiro palun kha chonong bai go yang nong la mangunong go li chona mangunong go cha chona mangunong go parabe dia thinong uchi chona mangunong go peace ta lasiking ayong lang peace ko yo ba hila palun na khabalong nong ba palun na khachonong ba ko haja Krista na chacho bai ko Krista cha khachonong bai ko Krista za licho khyang lang na malam ha matrabai sapta chi na paramayap se de mi yap se nong paramachu che de mi sa chu che nong paramayong che de mi sa yung che nong ta chi kanyang na atrapa aring ba alam ha ba malino ko hila Krista Christ peace ko yo de has a spiritual peace ning dang yorabai limi yo peace ma da jing da chola khiko ko akobe yang long kupe yo limi yo ata chi chama tange Krista na chabaila spiritual peace na spiritual peace akodi baina langa sangla chana ngere first it is a peace with God tsrang bate tachila lira baire romra manga arakhadula ate yuchi khu isa tsrang bate langchacho sarana Krista khachora na Krista na langchako re ho hi itsure ho hi yuche ikachore imaire Krista na langchakore sakyang Jisu Krista ku isa aptachi lile Krista lisora Krista akangla pamsora Krista za yuche mashachiba marira Krista na langchakore sa ho kore yuche kore ho langchako ko api aptachi isa de lile anyula hibab it is an inner peace in our hearts and mind. Peace ko yo ba yang ape na yo cho ba mare ta chire ko ta sanami mama the ba da na ta chi na liba na lasiking na lamlong isa to lamlong lasiking apam la kanyang ta chi na liba ha cha yo ba re peace ko yo ba ja asango bala Krista peace ko yo ba Christ peace is one of the fruits of Holy Spirit. Kaladiara mga ara makipa sangla amna singsining nang yoli lego atrung ko hachaba amni singsi yola apta chiza sazile hache go Holy Spirit saranda amna amasa isa akangla lisora nangla hipap apta chiza lile go peace apta chiza isa yola lile hache go hila isa yo inner peace lasiking ayong lang apta chila linong ba yo guidance kara azingda chokara lile ina azingda cho de kingera bai hachego jisuna monodide yode na tranong wanong longrinong machada
Kadevange, Tusangu Chinge, you up that chinareola lilego. Johan Tare Taro Ara Saraba Sangla Hode Tinranang, Nara ite li apta chingunong ningdang, Inahi Narate Yoko, Limila Nara Chungcha Rodo Lile, Ta Rezi, Ina Limi Koko. Abdachi ngunung ba ko abdachi ko desa yola liranang la jisuna mi mathele re abimono diza chungcha nungwe limi yo tsara limi chungcha limi pamling ro nungwe go jisuna mathele re haja mathena jisuna disciples de yo chobai lang thare ro nungwe re limi la linong za choke chola nyap masa trangi da mamai da ro cha da kio chada ba artung ro nungwe re ta hiri surola nara makhulunong ba ningdang abdachi Jisu Krista za naralasila ting ting na lisung chobai re. Yuziradi isa demi chenyang yoraba. Isa lasiking la zorang badu za yuchela liso khang la. Maya badanya noe re. Maredanya noe re. Machoke jadane re. Haza yoraba du lile. Go haza limila narate aptachi isa cha aptachi hi matzi nong ningdang. Linong ba ningdang. Limila narachungcha rodo lile. Ta raising na makam na. Masimalana, Krista za ayong kibala za pomso na, hasakang lamat si minong. Ko hila, hiba, jisuna, monodide yung edi. Naran atachi limi latayang china. Yuziradi limi latayang china. Alimila mongunong go pisila. Atachi limila mongunong. Silin lipal linong mi mongunong hirila. Hilipa yo ma. Hatse ko hila monodide. Naran atachi za limi latayang chi. Peace ko yo baile ikuna the ro no ere aptachi la Christian ikuna the ro no ere monodide alimila aptachi tayangchi talichi tashangchi hajaning dang tamagap ta aptachi peace ko yo bale through me ikuna the ro no e aptachi la hajego Krista du za itu janara kang la liso na naran itu za chapching na itu ngi cheng na itu maing na ko ina tu yora na hajala nara kang ling na hajakang la iyo aptachi na yo la lile tu kyo rongesa yo aptachi yo bis narala siking ayong lang diracha hiri apam narana ko chenong ko yo choba isana azing da chola ngure hatego isa ngitsara akangla khode pamaling troubles rui pamaling papa lamthing papa rora nangla hajade Holy Spirit anna masadu ja isa kyang yang cha cha so khanlang anna amasa khuna apam ko chego apam ko chego Christian hi apam isa ning dang ko che jako isa na ko nong isa na chi chi nong ya chi nong Philippiram maya ara thangela changrang ba yun yo ba ja ko changrang ba abda chi khaina amai chura angi cheba lamnong apam khakuro hachana nara lasi ko lamnong Jisu Kristala nyana linong yuzira jadi Krista yo abda chi isa lasiking la liso khalang Kristana isa lasiking ke kaku na nguro hebala siking card thajane re card thajano limi hilang yamong ma ku ichi chukala na tike ba lang thare pamling chungcha rodo ronge zurang bara apta chidu je ichi la siking la pam su khan isa ku khi da ma ko ichi la siking la lisu khan lang hajana zurang bara apta chijana haja card thano re amangi zoro nong ba chance ma chanong nguchime nong ba chame nong ba chance ma chanong e ko yore Krista limi yang hiba aptachi isa kyang chanong ba ro rabai ko ro choba lile the peace of God surang bara peace ko ke yore hinang ngi tsara yo lamthing ba amangi ngu chapam changpe jane re changpe janong Kristara yo peace isa la siking la liso khalang hataba peace sa ijana yuche na liso khalang rezena settle sana liso khalang hatana ngi tsara yo lamthing ba amacha di apam changchanong ngizara yo understanding baba di tiraba ngizara na lamba ama khenong ama lamba di apam isa lasiking lamlong lana changbe janong zurang bara yo bis abadong bara chana roba bis hi khode isa yo lasiking la lirana khazida yang anxieties zibe nong re ko peace yo opposite in anxieties isa na apam na mathele to lam khasoba trasoba nervous thasoba man isa kyang lang thare masi samsoba ring soba tu not ki khan ha hachada chamana hida chamana ko hipa anxiety ness na ni chara chenge shucha fal changyang chara bai stroke thasora bai practically thingo
hiri papa kun na lam har ring basi mamala cho hiri na changnang so rabai kusha so rabai wa so rabai zi choro so rabai makayang so rabai he's a piece your opposite de ko piece kang hina khada rabai ko hi je li rabai isa cha isa akangla ko hina apta chi jamak ro so rabai ha che go ko de zurang bara apta chi isa yo lasiking la liran nang lang hiri anxiety papa hiri lambar traso ba isa kyang worry cha so ba makala isa kyang lang thari machi lam so ba mako so lam so ba lam ha pa traso ba hi apam chang chanwe ko yo re kristara yo apta chi jana ko de kristara yo isa lasiking la jaba apta chi jal liranang la ko isa na apta chi kyang du ja chakha jaranang la hiri lam ha pa atraba khai na isa pe cho na chino Sidon yo weapons atiu ba hi ba anxiety lile ko amanyi yo khada kora atiu ba ja anxieties ngi char lamlong lasiking la lamnong lasiking la isa ngi char lamnong lasiking la amanyi na pichi ba ja traso lamhaso waso ringso lang thare lamso ba hi amangi yo weapons kadwe ko hiba anxiety ko nong ba ja apta chi bis hazali le bis apta chi hazali le ha che go isa akangla ko di apta chi zali rena hirina mi isa mo ho thing no ko isa na hazadi amangi yo khada ko re hi changjanong ko chenong ko hazada di isa na changrang par lamcho dike janong kolosira asang arathare mangala khode thingrana kristana japa apta chiza nara atongchela trosonong lile nara atongchela trosonong lile tu no hiba apta chining dang changrang bana nara machang fapam khatu la chicho hache go ning se chang ngizara na lang thare lamthing bala chung bala trosonong ba lile ra bai re apta chi kristara apta chi hache go kristara ja isa lasila liso hala charang bani sa khyang hiri la isa na lamba hingu chinong hi chanong go lamba la troso no re troso no a tro bai re bai charang bara apta chi ja khado ya cha ifisiara maya ara asang la yo ba ja amna na chopa apta chi khaina nar ra da liro hacha akeda riki yo banong makam peace is a rope that binds us together in unity. Peace ko yo bahi rang da she khadu kyo le ko rope hina isa ra da janong amaila hina isa ayora da cha janong hina isa pain cha janere ni chara isa ambalong lililami hache ko hila hisiara maya sangla yo ba cha amna na chopa abdachi khaina nar ra da liro ko yo lile ko krista je cho khyanglang na du isa za ra da nong ko nong bai ko kristara abda chiza licho khyanglang na duang yusiradi isa za yora da bang uchinong ko nong bai ko phungra da nong ko nong bai ko khatu de na la phungra da cho ko yora da cho za achau bai ko isa bam na mathele haje go khate amai liro hajala abda chiza sa lile ko linung bai ta khade peace licho la chang amalong la chang isa akang la sa chang peace maliro hajala amai samale amai apta chi hiri aro in a lamtram na vanong ba lile johan thare maya hila johan thare maya makeba thange ke in a bible akobe khiko ina naradi apta chi yoba chare ina ipu apta chi narakyang chare ko yoba ja hajalile kristara apta chi ke isa kyang chako hi ja isa pela yoba nong maning dang ma isa Malaysia hila pomso nong baning dama da isa lasiki lamlong aso di bala settle sa so nong baning dang lile in a practical ate in a bekya kikya kyona practical isa yo practically chenge isa kyang hiri kristara aptachi mazoro so nong ba yo hindrances kar in a yo nong na practical hiri is a practical lile hiri na chenge isa tsarang bar yo aptachi mazoro sore Christmas khadu rora bai kristara aptachi kristata aptachi chare abina yang cha hirore abina aptachi hirore Christmas sermon chagang sa yuchinong ego yuchiya lego go yuchinong ego go yuchiro ya lego tange hajaba yuche aptachi nanna ina makha chokhala ami malego yuchirati bekhala hidadu chibe no nanna yuchiba yu acha za yuchi tu chinong ramala hacha afala mapam ke nong go afala mapam nong go sleep chadu chibe nong hache go hila isa kyang abdachi makhacho mazoro so ba isa fala abdachi kristara abdachi mapam nong sa isa yo hindrances to liro
ina hidayong yari ina hiyode ina lang anya lang na internal kadu za apo kilang hiri kuna isai lasiging ayung lang hiri peaceful maroso baza tuturo khala ina la khara kadwanya atung linong dayong ya baza attachment and desire hila ko di hiyora na isa ngi jara di akang la needs ma ko na wants maru na kenge choba hisa hatasa shucha maruba kenya ba makhaba tira choba ko hiri tuna lango khadu na changeng hatsa kadang Allah makhamara kenyara natu itu chori hiri desire baba di limila li choabam cha thingyo kyo thingyo yung thingyo hiri kuna ni jara kangla disappointment du checho ni jara akangla hin amako choro du chicho tu no hala lasiking ayung lang za makhara ba ma doang makhalam ba mangunung reality la ha za mangura bai kharala angumi mangura bai reality la match mata ba imagination is an attacho ba reality you cheba khela la malle ko maro no e hazari arosa kharala khararo nong go le kharala arosa maro nong ba ta ha cha ba za khadang makhyana khengyo na lam choba ko hipa lasiking ko hila lasiking ayung lang na choror ma da yutsirati hipa iza lasiking ayung lang na mind hurt hiri apam la hina nguchi sora za zarang bario apta chi zoro nong chakama cha choba hindrances hiri na yadira bai go yutsirati he practical yora bai makhala fear and worry cha choba atu ning dang cha bible la talam ha ko yo ko salinge isana hacha khata nong irla hacha macha nong chai zarang ba cha mayu chira ra bai hache ko atranong aring nong na lam khara bai irla hacha tu mongu nong chai mali nong chai isobi ba cha khata nong ba imako maro surati ichurati inirati iraku ki acha hacha khata nong ba ko trapa ring ba lamma ba focusing on future treat kup pikulang ning nang palu na kalap trapa ring ba hiri ning nang lamthing ba hiri lamthing li cho khyang lang na charang para apta chi isa lasiking la mazaro sore khadang practical na anger zi charoba late strong negative reaction liba lasiking ayung lang zi charo du wa du prana chayo chomi amachalang do negatively do ko wa tu zi choro do tu sa chota macha lipa inanapa ni chara kyang reaction mi anger do wa tu lipa hiri kuna apta chi isala siging la mazaro sore yuchira chadi adis a restlessness and doubt la siging la le de doubt to lipa tu nang ka tu sa change suspicious hachada chai para tu nang ka tu sa chale kang hachada chai hila tu nang ka tu sa chale kang la mashi da ko achala hajalang che achala ma ko ara shirada ba achala ma ko para cha ning dang sa shibolong ye para cha ning dang sa chonge tonge zate mathenge doubt le de doubt ko restlessness doubt lirja de la mahamalona hajangi thingya ba hajam mathengya ba tu chara nang para tu chara nang mathengya ba para tu chora tu chungra nang mathengya ba restless ko doubt para sha lung malang ba nitara cha cha nong chozara cha cha nong sharam yar cha cha nong kuram ra cha cha nong society la cha nong hi cha isa la siking la licho khyang lang da zorang bara yo apta chi isa la siking la mazaro ra pai hiri eko hindrances ko hiri practical ching is a practical he internal ayung lang is a internal hindrances hiri dile ego dira choba ego li choba isa akang la maling na yong na poor self concept palu jang chana palu inala makonong inala machinong palu cha zara lamra ba palu cha strengthless takat malira lamra ba konong khali makonong ya rapede ina macho chino ina macha chino ina mangu chino hipahi lira bai hazala iko kharala la iko tira rabai iyo lamlong iyo understanding na kasako machata ina mathema do khat itukulam no edap chanong itu ego lage nong ko yo choba here he is a your internal
Zerang para abdachi isa la siking la moro so ba hiri sa kharali le ko yuchirati katula dusana na amen go yo nong malio chengyang amilang external situation khara ina yo nong na hi practical chenge isa practically isa lilila kubilang yo external situation khara lila isa kyang zerang para abdachi hi isa akang la maliso nong sa kharali le societal pressure bikya khara lala society la du liraja is a pressure atong lire in na palu jangcha na para kyang kambir sa thing ba society la apila hachada ba ila hidaba palu na palu limit khuna palu na makonung lami palu takat na machiba lami kambir sa ba para de kambir sa thing ba makalang malinge khanong dukang re go yo ba Macanye kyanong do kang re ko yo ba para lira cha isa linong do chata le ko yo ba amalong la lire ko isa hiri materialistic la focus sa cho ba alimi kora alimi yo hiri la ko di isa na hiri value cha nong tikira nang la aptachi male ko aptachi mazoros ora bai ko unrealistic expectation ko yo na ina khatu Nizara trung na lamre ang aptachi go yo baza problem tu samali go lipahi aptachi lamere go isana hazada lamre go ko isana peace go yora nang peace believing peace means a life without any problem and discomfort isa trung na lamra ma do peace go yo khala the problem tu samale discomfort tu samale hazadi peace go yore ma ko Peace ko chanyang isa ningi chonya bajala la seeking ayong lang crystal liso ba de peace ko chanyang isa ningi chonong makabra ba lile spiritual base la hindrances kara lile ko haja duo khala leg of faith crystal cha mayu jiba trust mataba higher power na handle chanong e yo problem ja ko isa na trust matare Kukila akangla bamaling rode higher power zerang bana your situation handle tanong ego fully trust sanong makoba hajajan isa akangla zerang para yo aptachi akyang ba mazoroba sin and bright isa jangtana isa mangina krista de zaji rabai ina chameba ina uchimeba iyo sin iyo bright I mate malaba I kanyang ko shiba I malama shiba hi kuna zerang ba de na isa na zaji raja Zerang bara aptachi, Krista aptachi is a last king la ronong ba, chaka mali choba. Ina hilana zikangere, ta ina hida zingting ba zikangere. Tunan nakang him, Krista yo aptachi isa akang la male ba chengyang dashi roya kang la, tunan mali cho. Ina adi hindrances papa, ayadi baba yoko, nakarela du mazio, yutirati. Lango karela, na practically, hazaba issues karadu sa likang la. Hatana na abdachi mangura bai ko nguchi acha trung nguchi kang pa mi yap chi lang la abdachi ka tu male lam thing so ra bai tra so ra bai lam nong ba ro so ra bai tau cha nong ba ro so ra bai acha nguchi nong chonong apam chohang go nguchi ko no lam khyang go dange apo kilang khadula kya shang de na abdachi ka tu mangura bai khara du sa chengyang iroi He dashi liro kala isa namare amapa shishora ba ma da ina tangkidang nang khatu yo bachengere amapa shishora ba ma da ina tangkidang nang khatu yo bachengere ko hila second khatu anya isa chodangere Krista Jesu Krista limiyang aptachi hiro rabai ko hajaba aptachi isa kyang chanong ba ro rabai na langkara la tusa na Maria chokara kyang lang na aptachi na lasiking ayong lang ba lasiking la mazaro cheba likang la hipa pikha na hachaba aptachi khachonong Krista de kanyang na lamro na ning chongyer manging chongero aptachi le songele ko yora mayoro yuzira jati limila tu kyong uchinge lasiking ayong lang Krista ra aptachi malidashi aching machanong Mapi matung na kya ke na nguchira chinge limila tu kyo icha mapa amating ra chinge Krista ra aptachi lasiking la maro dashi icha akang la aching machanong lasiking yung lang nana tu Krista di yung yaro
Krista de na yong ya ba na lasking la na yona ya de ina tang kidang na re